neke ta fina sax a yifa numtuwan njom ne sax jame wo i a yifa numtuwan njom ne i préparer angan bo nga in yaam ku ga'oona ka waajel rek fo ngu bay i no a waaga wat i roog a waaga dam ten ta wat jame pesa xe njega doole de bo ndik rek ga ñaam rek oxu ñaam na o jeg doole a jega entraînement de aha bo ndik rek kaaga xup teen a fogu mbir nu entraînement na xaye est ce que keke jame leya xaye fogole ganjaya moof a jame fa de an ina fa jame fe xaye a bug waago numtoox njom est ce que jeg ke wa leyna ye jame fe ka ñaama giño sis xane wala boog na masa i bo ndik rek anda o kiin moom o refanga bo refatiro o numtuwiidanga mba mbooga ye waagkiro fi ndigil ndaa xaye moƴ mo waag njom o feke xaye moƴ mo waag njom billahi wallahi refe koy o télé taxum leya wala micro taxum leya ndaa mi kam moofa sax no njom sax fuuda ka andoona yee leeg mooy loolu ten taxu mbuud njobe sax mayete naaga mayate naaga dega dega neex yàlla so gidma a coombi yaam a coombi moom dega dega neex yàlla saate eso ndeɓandonges bo nene fodma saate eso gidma saate fe fop xaƴiim saate fa leŋ parce que we mo lima den bo i ngara ngidmange we e coombi gidma den o ñuxurleyo de mbam ne coomi ref maaga mba refe jame a jega jeg ka te xotogina kama coombi wala boog jame a jega jeg ka te jina coombi mbam ne coombi a ref kama coombi wo o gidma jo coombi to maaf rogin mbam ne coombi maaf rogin jame maaga fata xool den i kam maaga o nanangam layonge kam me gidma den a coombi am reta maaga fa ndiik yaaga o bo deɓadut suñu lefum bisa a saret da mbaltikan no maago lam fe a coombi kon um retanga bo refa coombi bo refat no écrit coombi jangma finalox maaga xa tarapo xa tadak kama coombi maaka coombi mbiyoogu fa mi a mbapa xam dega deg gidmange den itam raɓaam yiif kon gidmama den santa den to moƴo ñanana den a paax xaye moƴaxamo mbug itam xaye a moƴaxamo mbug mbinu rokma coombi wamo yong ma wamo fe ma jame mbaga anda qiiday a qiides instant nene koy a ɗeeta dentité rek ndadaminum i voilà mbir yakara mi ɗeta danite leen a taxa sax laka mais ndax jame jegatem ha hiba fulimo tew am to njom ne i ken taxu daal jame ɗeta cerke daal mbale yegi daal wara ɓat num toox aha mystiquement a soor fo fogole wala boog jame na inoox ka rek sans autant te a soox fogole i anda rek ku ga'oona rek a waajtayo waaga bet wiin we waaga jeki itam da nga'ong wala da nanong koɗu ndax bagage ke mada men bo fandi bagage ke a jega ndefna meen de i a jega ndefna meen yaam o jano lene saquma saq nek o ga'anga na farja a neewa de ndaa a fi'a final xar ɓayo final tadik o jan xaro o jano le o jajax i nana de i kata yoonta koy yaam a gena xam joko njal mbir jame yakarame i content na i njego ɗayo maak avant ke andoona yee ten ref ndeysaan i mbegtandoro ka koy ten ref nam ga to émission njom ñaal fo njomo yeng jame moƴe maafir wala jame maafre njom ñaal o ten ref 19 heures bata fada wala boog fadanga njom ne tas a lampa kab ker in lamit anga en tant que champion o nge jegoona maafrel en tant que sereer no culture encore ke refna njom xicoor na maya xet ke xicora com ke sereer jegatiran njom me tefna fop njegun mais yakar me tig nu go'ona jega mate so soxtina xay i mofanga xay émission njom ñaal ne jamono tina te maake mbudate com yaay maake mbudate com ke ndote war xay lamit angam nam ga to com ke ndiki fo lamit anga njom ñaal xa ref ko yegi fo njumoy kene layona moom dega ne xela wa mo tontuta njomo yeng ka yaqat njom parce que o maak wagatirano fuud to itam avantage no ndeɓa reɗo o maaka fuuda njom parce que a ga'angang foko fi'a a waagango xooyna peta layonge fi nek fo nek ke taxnam layongo ten kam fi final mi fa Cheikh Diouf te geno sum Cheikh Diouf yaaga goor maak mayo o mbudaxama coombi mais yaaga koy njom ka teela a coombi ngel ne coombi a jega goor maak wa andoona yee a koom xottam na den xam-xam fa mayu to ga ngar o ngel ne mbuda naak le falak uma janga maag itam goor maak we ga mbudid un naak le falak ma janga a coombi nda Yaxya a gen na coombi mene copaan maxey simnan ten a paax i Yaxya a comme goor maak a inooxa a mbeco nga andoona yee i mbeco mbec cosaan fo kilifa in fa da laya maam koor lum ne el jaaƴe
o mbecc cosaan o mbelu i mbeccuma yaaga ndeb songe da la zone armée ke ten na final waxina raw gadu i dega neex yàlla ten taxum layonge me gidma combi a paax. waaw Cheikh Diouf faaga o sumba genu wala ando gaage Cheikh o sumba genu Cheikh John astafurlah Cheikh John o sumba genu i Cheikh John i waaga taname oxa Dubai sax teno i teno oxa Dubai a me simna den a paax i simna sum fop ay ñoom Mohamed in Sekou in fop xaƴim o leŋ daal reta mbam loog maaga itam dega neex yàlla teranga ino xama a mbam loog i teranga ino xama saate bugo jom i me simna den a paax kilifa es ka ndefna ma fo wa yoon toguma fop me gidma den santa a den gidma fop daal ret bo i ngar koy mbaktandoor ne ye andoona yee ga'a njom ñaal ne njom o yengole jeg conséquence ka njegna teen njom go atan maak we mbuudateer yakarame koy njom ñaal ne i lay'angaan par rapport xaye njom ñaal xa foogo ye ten wiin we mbaago mbi' pour te waago numtooxid ndax jame jeg ko ga ka xalatuna teen pour i ka i ɓaatooxid i kam maaga koy anda appliquer e men na xiida xana i mu 19 heures a fadid ina bo 18 heures bo 20 heures o binwange o garatanga bindoox ka tiro mais ga mbi'in a appliquer in bo yakara ye xana continuer da ɓaato mbud no ɓay den ten waralu njom ne daal mooy loolu quoi a maya xaalis koy trek xaalis fe moom a maya trop wiino wiin daal fo war sak den i ndaa koy dega ɓaat a ɓaago organiser o axin a ɓaato organiser o bo njom ne daal a ɓaato a waagange nom toxid njom ñaal o ta matid njom ñaal boog parce que itam kena doonel na nangame million o faka njom bo rooga feet fele naak le jangma sukuta a komala janganuma raw gadu kam boog wa o sirñoxe no da ɗeete o final ox raw gadu gar boog wa o sirñoxe no da kaaga maak waagirano fuut yaay fa maak waagirano fuut to kiin weg ke mbinuma fuut kino itam maaga moom saaxo laaga moom da ɓaato ngorgorloox rek a ɓaato organiser ox parce que ku ga'oona ga organiser oxe la waxtaan tel i mbaxtaananga na nanoranga awa numtooxid i mais gidma i ngar koy no wallu ngidmange d'abord koy andame yakamte a gidim nam ndiki i ngar koy no ke andoona yee ten ref émission ne ine mbaktandoor ne ye andoona yee ndeysaan Pape Diouf a créer a keke a jeg honneur wax dëgg yàlla te ref ka felna ka wiin we mbelaqinoxna amana jame xaye a sutoxanga donte mo era a jega wa andoona yee visage bo fa ndik andan ndax xana jeg wa andoona yee wax dëgg kete layna xaye na tax ka de an xile champion a reɗ'u mais fo yo te ɓeerna e Pape a créer kaaga tegar ndaa yit émission njom ñaal a fi ke andoona yee jeego a xatum ñong oɗu uniquement pour keke pour ɓaato dekkal ke andoona yee ten ref pir ke laladine encore we mbi'na jaloore mbara ñuf ndax a mbi'a ku ga'oona coora fodna caméra fe elacina fodno micro le xa ref ko yegoona d'abord i ngarna mbinof soɓom kam ɓaslof soɓom kam saate of soɓom kam xaritof o ngidmanga yitam fogaam xano généraliser in gidmale we ndefna took itam internet ke na mbuud ka weke xarit weke am di jaamu weke sop weke ne supporter weke natango fo maaf roge bo roga ɓisa den took fa nda we yoqna meke itam fi ngen tane fogaam maaga we gid ka mais gidma saate faye ɓaato gidma den rek parce que o kiin jege sen ma refeer na saate of gidma kilifa es ke ndefna meen gidma mames ke ndefna meen itam den fop saate fe daal xaƴiim o leŋ bujo maako manam daal ke commune Thiomby waxuna mais gidma den a paax sante a den gidma Pape Diouf itam parce que itam ten ref ke ley'onga rek a fel'angan ta waagin to fi kiran ndax comme waagana fi'in i ngidmin to santa in roga yokanin ku ta bugna na adna roga fi'an no ten a paax bu ta yeg teen a xooxum a paax nuun we andoona yee koy nuun ngatu mana ngarid dega neex yàlla yaasam roog fe na gaynaaka a gaya nuun a laqa nuun ma yaqa refeerna i nu ndetat bo ndangatel na xa télé nuun roga waagan xeɗan ta fi'in roga mucla nuun no saytaane na barke borom Touba na walu abonnement fe koy we andoona yee ndef fans ndef weke ndef supporter weke ndef fok xa laka na chaîne internet fe de abonner no ke no ten Thior Production TV pour a mbaago nga a cosaan a mbaago nga itam ke refna culture i kam maaga koy layangan xam content ten parce que Thior ke taxna tige felam ko refo seereer so fi'in bugin anda o kiin ana refa tig to bugino a fel'anga xaye o garanga na i laya xaye ɓekafuliro mo olof a seereer rek tegano comme koy o seereer refo to gimin to kam foge seereer a wara gima xooxum a damta seereer fa ngenum kon Thior o damtange jege ma waageerona fad yaasam o damtel roga waagan yaasam ta fi'in no barke borom Touba barke Maka ak Medina barke Salatul Fatiha kono fogole internet ke i njoko nu njal a paax a paax
aci ñi andoona yee ndeysaan yo no fa in no ke refna émission fe weeke mbodal laqa xe ndeysaan a mbeg no ke andoona yee champion fe nda itam nan ka andoona yee wax dëgg yàlla a giña den a fela den aussi no ñoow le ñoola kam saate fe fa tefale ndeet na a yoon ale itam yete refna fo te waaska bo andoona yee ndeysaan xaye a jega comme nu neke i njoko na njal a paax a paax nda itam i njoko njal internet ke andoona yee a yakamti a bes fe a yakamti a nga xay notre champion fe Jame Senghor a gen meke saate fe buj took yakarame a refa ka andoona yee wax dëgg yàlla nu lamit un roga fiyo koy ɓisida nuun nda i njoko njal encore of na Pape nete laytuna ten saabu u keke a bugin a bug cosaan a bugi ngentan a ɓaato fedali ak refna kolore faak ndax itam ñakkeer wa andoona yee a soxla anga jemu fe na champion fe na camano a mbaafa to te fi jaloore kam ke andoona yee ten ref ke damna na commune fe wax dëgg yàlla fo ke wiloona caate ke kon o fogole internet ke i njegalooxa nuun laya nu encore une bonne fois émission Njom Ñaal kene ɓisanit unu meke na saate fe o ɓuj took njoka njal a paax fop laya koy coɗanu dig daje na émission fa lakas na champion fa lakas na jamano fa lakas njoka njal